ja sam DSLR. Zdravo, ja sam mala, praktična, imam sve što ima DSLR, ja sam novi Huawei telefon. Ajde sad da se stvarno predstavimo. Ajde. Ja sam Đura, profesionalni fotograf, na Instagramu poznatiji kao Đura Kultura. A ovo je Marija, modni fotograf, ona putuje po svetu i slika prelepe devojke i u kojima svi uživamo. Đuro, ti ako se ne slažeš, slobodno me prekini, ali evo ja ću da počnem da nabrajam neke kao razlike između mobilnog telefona i DSLR kamere. Prva i najbitnija razlika je da na DSLR-u imamo veći dinamički raspon svetla. A već znam šta ćeš sledeće da kažeš, a to je da DSLR ima i mogućnost fotografisanja u RAW formatu, što ona pruža mnogo više mogućnosti u daljoj obradi tih fotografija, jer čuva više podataka u samom fajlu. Međutim, novi mobilni telefoni imaju također RAW format koji isto sadrži sve moguće informacije o svetlu, tako da u suštini ta razlika između telefona i DSLR-a postaje sve manja. Tako je, a i danas mobilni telefoni daju fenomenalne fotografije, pogotovo oni modeli koji imaju više kamera, tako da imaš i telefoto kameru koja ti daje mogućnost da zamotiš pozadinu i širokougaone kamere, tako da je danas sve teže razaznati fotografiju sa DSLR-a i sa Huawei P30 Pro. Dakle, Đuro, šta misliš? Da li je lakše da promeniš objektiv 5 puta da bi nešto uslikao ili da samo u par klikova promeniš objektiv i eto? Naravno, šalim se, najlakše je odmah na telefonu da ti promeniš uz klik odmah kadar svoj koji ćeš kameru da koristiš, tako da... Pogotovo kad ti treba više objektiva za svaku moguću situaciju, na primjer slikaš čas portrete, čas slikaš, na primjer, hotel ili čas slikaš prirodu. To je slikaš neke male, neke detalje. Ovako u par klikova možemo da dobijemo isti rezultat, ne moramo da se mučimo, da odvrćemo, zavrćemo objektive, eto. Najviše volim da koristim na Huawei-u Pro mod, jer tu najviše imamo mogućnosti da približimo tu fotografiju da liči kao da je slikana sa DSLR-om, a i uz pomoć AI-a koji nam omogućava da sam prepozna situaciju koja je ispred kamere i da imamo najbolju fotku. Hoćemo sad da kažemo gledalcima kada je bolje koristiti smart telefon umjesto DSLR-a. Hajde, može. Evo, prvi savjet je, na primjer, kada putujemo, zna se da idemo na more, tu je pesak, tu je prljavština, voda i sve ostalo. Oprema je jako teška, treba poneti svu tu torbu sa svom opremom i tada je bolje da umjesto sve te opreme i svega ponesemo telefon. Pogotovo kad idemo, na primjer, negdje da ima dosta prljavštine, dosta vode, rizikujemo da upadne pesak, na primjer, u objektiv, što se meni desilo i sada mi objektiv čuje se pesak unutra. Ili kada idemo na more, na primjer, lupom slikamo na nekom brodu, tu su talasi, opet rizikujemo da se oprema ošteti. Najbolje je tada u tom trenutku da ponesemo telefon. Evo, mi smo baš tada nosili na rafting telefon, naravno stavili smo go zaštitnu masku, ali nekako bilo mi je lakše da na raftingu dok vozimo i sve da ufotkamo u krivinama, u brzacima sve fotke. Ali isto imao sam brdo situacija kao i ti, jer po planinama kad se majem uvetim i pljusak i sve, što se uvijek bojim se da izvedim fotoaparata, ovako telefonom odmah, ako znam da je otvora na kišu, da mogu napraviti isto odličnu fotografiju. Ali naravno, kada se bavite nečim profesionalnim, recimo neki komercijalni photoshoot ili event, ne mogu baš da se pojavim sa telefonom na to, nego tu ipak je DSLR nezamenljiv. Tačno, a na primjer, u drugom slučaju, ako, na primjer, ste samo bloger ili osoba koja koristi Instagram za posao i tek počinjete možda, ili biste samo voljeli da imate lepe profesionalne fotke, na primjer, za slikanje nekih možda proizvoda, nešto što ste tek pokrenuo neke usluge, možete da slikate to i telefonom, pogotovo ako imate dobro oko, to se sve da naučiti. Jako je bitno da imate samo osjećaj da to šta je lepo i da umete lepo da napravite kompoziciju i tad nastaju super fotke telefonom. I opet, to je sad sledeća važna stvar, da znate da iskoristite svetlo, jer uz pomoć prirodnog svetla, samo kada znate da ga kontrolišete, možete već sa telefonom da imate fenomenalne fotografije, tako da dovoljno je da postavite tako da je recimo neki proizvod pored prozora, da to svetlo onako malo umekšate zavesom i imate već, da kažem, studijsku fotografiju. Tako da bacite se na vežbanje odmah sada. I Marija, šta misliš, ko je na kraju pobedio, DSLR ili Huawei? Pa šta ti kažem, mislim ti se ozbiljno približavam u svemu.
bojim se, ali ipak borba i dalje traje.